Akarere ka Kirehe kamaze kugera ku kigero cya 75.18% mu kwishyura ubwisungane mu kwivuza bwa Mituweli de Santé bw'umwaka wa 2026-2027, aho ubuyobozi bwifuza ko iki kigero kigera ku 100% mbere yo ku kwezi kwa Kanama kurangira. Kugeza ku itariki 10 Kanama, abaturage 311,377 mu 416,229 bagombaga kwishyura Mituweli de Santé bari bamaze kuyishyura. Mu Mirenge, umurenge wa Mushikiri nuza ku isonga ku ijanisha rya 79%, ugakurikirwa na Kigarama iri kuri 78.60%, n'umurenge wa Mahama uri kuri 78.27%. Ubuyobozi buvuga ko ubwishyu bw'uyu mwaka bwatangiye buhoro buhoro kubera impinduka ku mafaranga asabwa, ariko ubukangurambaga bugikomeje. Akarere gakoresha ibibina bya Mituweli de Santé bifasha abaturage kwizigamira amafaranga hakiri kare kugira ngo babashe kwishyura igihe kigeze. Ubuyobozi busaba abatarishyura kwihutira kubikora, bakibutsa ko indwara idateguza kandi mituweli ikaba ingenzi mu kurinda umuryango ibibazo by'amafaranga mu gihe habaye uburwayi.